Asinibingelele ke babukeli lapho emakhaya ngamakhaya sibingelele gogo sibingelele mkhulu wobhoti osisi nawo wonke nje umuntu osibukele ekhaya ngalesi sikhathi njengamanje sivele nkosi nemedia. Siphinde sabuya ke futhi namhlanje kuyena ke udokotela omkhulu udokotela Mpanza utholakala khona lapha esikhaweni lapha azinze khona nasebenzela khona komsebenzi wethongo umsebenzi wedlozi. Namhlanje ke udokotela usibizile ukuthi sizokhuluma naye kukhona induku la afuna ukukhombisa abantu neyimanga ngafuna uzigila ukuthi abantu bezibone. Dokotela sikubingelele ngalesi sikhathi njengamanje sikubingelele baba sikwamukela ohlelweni. Yebo siyabonana Gatsheni siyaphila kwaMpanza ke la ekhaya sibonge ukube niphinde ubuye Gatsheni ukuzoqhubeka nomsebenzi namhlanje ngifuna ukukhombisa abalaleli nabalandeli bami induku kunomnumzane engizomakhela induku yenhlanhla namuhla okwinduku esebenza nethongo esebenza nedlozi engewona umthwalo kodwa engeyenhlanhla edonsa imali edonsa umsebenzi uma uthi awusebenzi kamlungu iyavula umsebenzi usebenze mangukuthi unamabhizinisi iyavula amabhizinisi avuleke asebenze iyavula nenhlanhla ivulele nemali ivulele zonke izinto osuke uyidinga empilweni yakho. Ngakho ke namhlanje lenduku ngizofuna ukukhombisa abalaleli bami bayibone kodwa angizumveza umnikazi walenduku engimenzela yona ngizoveza nje induku yodwa kuphela abalaleli bese beyabona ukuthi cha nansi lenduku uyayenza umntaka Madola Zinjojo lenduku umntaka Mpanza mina ke ngizalwa indoda uMadola Zinjojo uSkhulti Jeb ukandala nje ndaye ekomba uvukonkote usanda neswe yona indoda engizalayo le nokuyona ndoda engumnikazi wezinto njengoba ngiphethe isikhwama nje isikhwama sayo salendoda endala. Ngakho ke sengiyaqala ke manje ngenza lenduku ukube babone abalaleli bami lenduku bayibone bese bebona nabo ukuthi lo muntu owenzelwayo ase ngiyaqala ngiyihlanganisa lenduku siyayenza lenduku ke uma amadlozi akube emvumela ukuthi aphumelele acebe abasekhaya konina nabasekhaya kubo la azalwa khona izophakama lenduku kufanele mayiphakame kube khona into esibonayo eyenzekayo bese siyabona ukuthi bayavuma abadala bakubo namadlozi akubo ayamvumela ukuthi izinto zakhe zimlungele. Ngakho ke sengiqala sengiyenza ke madoda ngiyathaka izithako zakhona njengoba ngithaka kancane nje kancane ngithakela khona ukuthi kuhlangana ngoba phela umuntu kawusebenzi ungazange uthakwe umuntu usebenza uthakiwe uhlanganisiwe bese kuyila uzokwenza ugile imanga bese kuyila uzosebenza usiza umuntu ngoba umuthi ufuneka uwazi umuthi ufuna ungakhulume umuthi ma usebenza nje sebenzisa umuthi okhulumayo ngiyayithela manje lezi insizwe la ngiyihlanganisa ukube siyikhulumise zisize lendoda engifuna ukuyisiza namhlanje la phakathi kwesimo salomusi wakwaMpanza ngithi namhlanje ngiyamsiza ke lo mnumzane ngifuna aphumelele abuyezosho futhi naye ukuthi uphumelele futhi nento zakhe zimlungele. Ngakho ke sengiqala ke ngiyachathaza ngithela amafutha enhlanhla okuyiwona azosebenza amdonsela izinto zakhe lezi ayifunayo ngiyawathela eduze kwalezi insizi naseduze kwalempepho bese siyamcelela bese yasukuma lenduku iveze ukuthi ikhona kumanje sengithela abogcina ke manje awugcina la sengiwathela bese ngicungisela isigubhu okusona isigubhu esukhiye esiphethe umsebenzi awugcina la engiwathelayo ngicungisela isigubhu manje ngicungisela amafutha okugcina sengicungisela isigubhu ke bese ngiyabacelela amadoda aphakame njengamanje sengicungisela isigubhu ke manje phakamani ke insizwa manje siyanicela ukube ngisize le ndoda iphumelele le ndoda icebe ibe nemali ibe nayo yonke into eyifusayo necelayo siyaphakama ke insizwa manje siyaphakama siyakhuluma sesiqala manje umsebenzi siyaphakama lezi insizwa ziphakamela ukuthi njengamanje iqale into yakhe isebenze ngale ukuthi kufakwe umontiso nangale ukufakweni kodwa nje kufanele iphakame induku isebenze ikwazi ukuthi ma eseyisebenzise imphumelelise imcebise athola imali athole yonke into edinga abanenkomo abanezimbuzi abaneyonke uhlobo lento ayifunayo. Sidlulile ke manje indukwini iyabonakala iyanyakaza induku iyabonakala induku iyanyakaza njengamanje
inyakaza ngomlilo ngoba phela zonke izinto zisebenza ngomlilo zinamandla uma isebenza ngomlilo nabafundisi emasontweni bathi fire ngoba basuke besho amandla omlilo umlilo uyasebenza makhosi amakhulu sithi ke asiphakamiseke induku hlalani phansi ke insizwa hlalani phansi njengamanje hlalani phansi sesinibonile ukuthi niphakamile hlalani phansi sesiyancenga hlalani phansi sesifuna ukuqhubeka nomsebenzi siqhubele phambili awehla umlilo hlalani phansi makhosi siyancenga hlalani phansi akucime yonke into kuphele yonke into manje nihlale phansi madoda hlalani phansi nabasasele hlalani phansi ningasali nisale endleleni hlalani phansi madoda siyabona ohlangothini lasekhaya komama wakhe hayi akhona amandla banamandla labasekhaya konina yibo engibona lokhu iphakeme induku ngakubo ayifuni ukuzinza ihlale phansi ngiyabona lokhu iphakamela ukuthi ngalokho sikhathi ilokhu iyobiza idonsa inhlanhla izenze izinto hayi asibayekele abantu abadala ngeke sibaphoqe phela funa sibadedele baqhubeke sibabone baphethaphi bazohlala phansi mase kunjani kodwa ngoba sesifuna ukuqhubeka manje sizolokhu sibacelile nje ukuthi hayi abazinze bahlale siyababona bayaqinisa bayaqhubeka bayakhula ukuthi nabo bebengakafika esigabeni abafuna ukufika kuso ngomntwana wabo phela lo esimenzela induku bafuna nabo ukuyiveza bekhombise igalelo labo namandla abo hayi sesiyakhuleka ke manje nakubona ukuthi cha sesibabonile ukuthi cha bayasukuma nabo banemandla bayasukuma nabo banamandla bayasiveza nabo ukukhona kwabo ukuthi bakhona sesiyabacela ke nabo ukuthi cha behlale phela nabo bezinze sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi bazohlala amadoda akahlale amadoda azinze hlalani yehlani madoda yehlani siyancenga yehlani madoda hlalani phansi yehlani hlalani phansi madoda siyancenga sincenga ukuthi nihlale phansi madoda bese siyanithatha sesiyomfaka endishini ke manje hamba yogeza ageze ngani madoda niphakama uzobe seyikhulumela ke yena kini ukuthi ucela nimenzeleni selebe sinimenzele lokhu ke acelayo lana ke asisebenzi ngokuthi kuze kube khona izinkukhu noma kube khona igazi impepho nje iyodwa nabakhubalo nemithi namafutha esiwasebenzisayo iyasebenza induku injalo hayi ngegazi ngoba induku esebenza ngegazi siyayisaba ihlobo lenduku embi eba umthwalo egcina isibulala izingane ekhaya egcina isibulala abantu izinto eziyimthwalo asiyithandi sifuna izinto zenhlanhla nje evula inhlanhla kuphela evula impumelelo nevula umsebenzi uye phambili ukuthi yonke into okwayiphatha ngezakhe izandla yenzeka hayi sesikhuleka ke emakhosini amakhulu sesiyabancenga manje ngenxa ngokugcina ngempela ukuthi cha makethe yehlani madoda yehlani siyakhuleka yehlani intuzo enkulu yehlani madoda yehlani siyancenga yehlani madoda yehlani sikhulekela ukuthi behle manje sesisithi isikhathi amadoda edonsile azehle insizwa sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi sisebenze yilena ke induku engifisa ukukhuluma ngayo namuhla kodwa injongo yami enkulu yileyo ukuthi ngifuna ukuthi ngisho ukuthi nani bomama asinishiye eceleni eqaleni sakhuluma ngoshunu wenkaba induku ekade ikhomba ukuthi iseka abantu besilisa ikhona induku enisekayo nani bomama ukuze phela imizi ingabhidliki siyazi emakhaya kuneyinkinga zahlukene uke ethi umama ngelinye ilanga uyavakasha nje uya kubaba ambona ubaba ngathi akasanami kahle kanti kunenxa ukuthi sekukhona la osekuneyinkinga khona abathakathi bahlale bemile ngasonke isikhathi befaka ichitho emzini yabo mama befaka izibango egijima ziyohlala esinyeni kumakhosikazi begcine omama kungasekuhle kahle emakhaya ngithi kunina bomama ikhona induku esikezo ongayigeza nje uhlale kahle ekhaya lakho uyigeze maqedana ubaba ahlale seduze kwakho engibiza ngogona indoda lenduku
iyakwazi ukusiza kakhulu uma umama ekhaya noma uyintombi yakwenu esilungisela kuyogana noma ngabe kuthiwa umakoti iyakwazi ukusiza kakhulu ukona indoda yakusiza kakhulu ethinini uhlale kunobumnandi emsini wakho nobaba wengane kunokuthula ukuthi nendoda ikuthande uthandeke bese ibe khona futhi induku engibiza ngebrush ofuna ngasonke isikhathi ahlale ubaba wengane eseduze kwakho ekuthinta thinta mntana umuntu ngoba ngenzeka usuhlezi nje la uhlezi khona uhleli kambi akusekho ukuthula emzini ohlezi kuwo nithi sondela usizo lukhona uzosizakala zikhona induku ezimsizayo nani abomama nani makhosazana esefuna ukugana nigane kujatshulwe emakhaya ayikho into emnandi ukuthi inkosazana ekhaya igane iphume beyikhiphe ekhaya kubo iyemzini womuntu ngokusemthethweni kumnandi kabi lokho ikhona ke nenye induku ekhona la engecaba esebenza ngokuthi uyigcatshwe umuntu osemdala ongugogo ongasaye ensukwini enye yazenza izinduku kuyona leyo nduku uma ngomthola ngumuntu ongugogo osemdala ongasaye ensukwini uthola intombazane engakabathola abantwana igcabe ngalenduku emva kwalokho ubusuhlala kahle bese kuthi emzini wakho kube nokuthula ngoba phela ayikho into emnandi njengokuthi umuntu mayeganile ahlale kahle nendoda yakhe kube nokuthula indoda imazi ngelinye ilanga ihlahlale kimkhiphe nje imjabulise ngoba phela lo muntu imthethe kubo ngoba imthanda masizojika manje la ingasamkhiphi ingasamthandi isithi bakathande ubani suyanakala kumzima kunjalo ikhona ke induku nani ningasizakala mzwa kwethu asibonge eSouth Africa yonkana uDr Mpanza lona siyabonga mhlambe nje dokotela uma singasasiphinde sibuza lapha ke sithi ke nangu uthi mhlawumbe ngiyamuza dokotela uyakhuluma ngokuganwa eke sithi ke nangu uma wengane ukhala ngokuthi ke ubaba wengane akasondli uyeza kudokotela Mpanza engamsiza kanjani lo muntu lo wothi cha nangu baba wengane ngiyamkupa manje ingane ngikhulisa ngedwa manje njoba inkinga leyekela abantu besifazane kakhulu manje umuntu wesifazane oza kanjalo kuba bongamsiza kanjani ukumlekelela kulo nkinga yokuthi ubaba engasayondla ingane ngabe sebehlukene yini noma abahlukene nobaba wengane ake sithi nje mhlawumbe bahlukene sebehlukene phinde futhi singene esigabeni sokuthi ke abahlukene kodwa nje unenkinga yokuthi ke nayo ingane akayondli ake sinje bahlukene isikhathi esiningi ngoba vele inkinga leyo iyehlela abantu abanjalo ukuthi akasayondla ingane ebese viya ngokuthi umuntu wesilisa hayi ngoba vele sesahlukana ikhona indlela yokuthi ke lo muntu lo ungamsiza ukuze lo wesilisa ukwazi ukuthi ayondla ingane ngamsiza kakhulu la uma bengahlukene uma bengahlukene ngiyakwazi ukuthi ngimbuyisele kuyena ngimsondeze ubaba wengane beqhubeke bephile kahle bephila impilo enhle mase behlukene hayi kusinda kakhulu lapho sekufuna ama social worker akusamthinti uDr Mpanza yebo ngoba ukhuluma ukuthi wena uma ngabe ufuna baganane ufuna baganane into serious ukhuluma ngabantu mina bezoganana into serious ukhuluma ngomuntu mina engifuna ukukhuluma ngomuntu abangahlukene naye abazoganana eke sithi usamthanda ufisa ubuye ekambuyiza umkhulu hayi ke uma imthanda efuna ubuye hayi ngikubuyisela yena ke lowo abuyele kuwe niqhubeke niganane noma ngabe akasakufuni noma ngabe kuthiwa akasakufuni ikhona induku yami la engayikhipha okuyona ezongakhuthanda kulomuntu wesilisa aqale phansi aluze uthando ngoba phela eqaleni njengoba wayekade esekuwe nje wayese ngoba ekuthanda kusho ukuthi njengamanje nje ezizwe ngasekuthanda nje sekukhona ichitho zombani ezenza ukuthi manje lo muntu aphelele uthando lakho ikhona induku engayakha ngokele yona engakunikeza yona futhi le nduku yakho uthande ndodeni indoda ibuye kuwe nithandane kube kuhle ngokunjalo futhi nabaganile mhlamba ngokunjalo nabaganile nokunjalo nangomakoti abalungisela ukuyogana nokunjalo nangentombi enamasoka ehle namasoka ukuthi ezibabona ukuthi akusekuhle amasoka nawo sayaxeka hayi ngithi sumani nganza kwethu sakhe isizwe sukumani nganze kwethu sakhe amakhaya akheke amakhaya aqhubeke aye phambili kodwa ngigcizelela kakhulu ngifisa ukuthi
sibe sizakhe induku zinjalo kodwa sithobelane namadoda awathobela amakhosikazi namakhosikazi awathobele amadoda awo kungenziwa lento eyenziwayo ukuthi ngingathotshelwana kufanele kuthotshelwane kubandiswana othandweni ukuze uthando uhlalela umnandi mhlawumbe nje dokotela ngiphinde nje kancane nje mhlawumbe ugcizelela ngezinto mhlawumbe abantu abake bayibuza abantu babonile ama videos kaya sakwenza nomkhulu phambelini bajabula abantu ngendlela esimanje kuthi ukuthi ke sigcizelele lapha endabeni yokusetshenzwa kwegceke mkhulu uma ngabe umuntu ethi nje fika ekhaya uzosebenza igceke mhlawumbe igceke ulisebenza kanjani igceke mangabe ufica mhlawumbe kunezinkinga ngabe esikhona mhlawumbe izilwane mhlawumbe nayo yonke into ekhona ungalisebenza kanjani lelo gceke lelo mhlawumbe ukuze amakhaya ngoba kunamakhaya kuyaxatshana kuyaliwa ziningi izinto ezikhona imindeni ayihlalisane kahle leminye yakhe emihle kodwa masungena ngaphakathi uthola ukuthi kunenkinga kanti akusibona abaxabanayo kodwa yilezi eziphakathi egcekeni esimene sikanjalo imindeni eminingi izinsiza zasho ubaba kazizwani kunomuntu njengamanje ubukela bompanza kuhlele kabuhlungu ekhaya uyakhala ukhalisa abantu bakwabo ungamsiza kanjani lo muntu lo okubukela njengamanje onenkinga yokuthi ekhaya akafuna umuntu uthi omunye saxabana abafowethu angazi ukwenze njani fisa ukuthi ekhaya kulungiswe igceke kulungiswe nabantu abaphila phakathi ungamsiza kanjani lo muntu lo dokotela igceke kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi igceke linezinkinga lifuna ukuthi ma uzoqala ukulisebenza uqale ubahlole labo abantu bolumndeni ubuye lifakwe izichitho abantu abezwani phakathi kwesimo sekhaya nezilwane lifuna konke lokufuna uqale ukuhlole ubuke kwesikhathi ukuthola ukuthi kunenduku ezayikade ilandiwe phambilini zilandwe amakhehla amadala phakathi kwesimo sekhaya lezi nduku zafakwa la ekhaya manje mase zilwa zodwa lezi nduku zakhala ekhaya kungabikho ukuthula kube nomsindo okufuna ukuthi ukuhlole wena njengenyanga ukubone ukuthi ufuna ukukhipha kanjani buze uyakhipha phakathi kwesimo sekhaya noma uze uyakususa phakathi kwesimo sekhaya ukuze umndeni uhlale kahle kwesinye isikhathi ke kuyekuhluphe uthola ukuthi umndeni ngasonke isikhathi uhleli uhlale ube nengxabano nezimpi ezivukayo kanti kungenxa yenhlambuluko ezikhona phakathi kwemndeni ezahamba nabantu abadala bakhona asebadlula asebashona engazange zize sigeze lezo nhlambuluko noma ilungiso lezo nkulumo bese ivukela kubantwana bese kuhlahlale kube nomsindo ekhaya kuhlahlale kube nolaka oluvukayo ekhaya bexabana bodwa lo mndeni lapha ekhaya kwesikhathi uthola ukuthi kwakunesimo sokunukana phakathi kwesimo selokhaya lezo nhlambuluko azenziwanga bese kugcina lo mnyombo ulokhu ukhona uvuke njalo lo mnyombo naleyo ngcabhayi ilokhu ikhona njalo ilokhu ihlukumeza lapha kwesimo selikhaya yiyo yonke into leyo efuna ukuthi kuhlole qala kucubungule kubonwe ukuthi kuzophunywa ngaphi makunje ingakhelwa phezulu mhlawumbe siphinde nje futhi dokotela singene lapha odabeni kunabantu abathi mina mkhulu Mpanza nginenkinga mkhulu Mpanza nginezitha mkhulu Mpanza ngiyafunwa ngapha nangapha mkhulu Mpanza nginenkinga noma ngiqhamuka nje abantweni abantu bayalonkinga leyo uthi nje nginezitha umuntu onezitha mkhulu Mpanza umsiza kanjani lo muntu loyo ukuze hlele evikelekile kulowo muntu onezitha uyasizakala umuntu onezitha ngiphethe induku yami la engiphethe engithi ubheka izitha igama layo le nduku yami iyona kanye efikisize kulabo abantu abanezitha nabahlaselekayo nabazingelwayo umuntu ahlale ngokuthula engabi nazo izitha engabi nabo abantu abamfuna kabi nabafuna ukumlibaza le nduku iyamsiza kakhulu lo muntu sifike sivala izitha ahlale ngokuthula engabi nayo inkinga noma ngabe zemfuna kangakanani noma ngabe kuthiwa bamfuna kangakanani ugcina sekuxoliselwana sekuhlala phansi sekuba nokuthula ahlale akhululeke aqhubeke nempilo ngoba okubalekile ukuthi siphile